ngandiboshiwe izinkanuko ngisithili sokona kwami wezu Jesu wangikhulula wangamula izboboza ikhululeko intokozo angisaboshwa isono sami uJesu mngcwabi unobukhosi manje nanini ngoba wasusa kimi izinkanuko umona nobu wanezondo ukuzikhukhu mezabaphela ngibethelwe ngoJesu intokozo angisaboshwa isono sami uJesu mngcwabi unobukhosi manje nanini ngoba ukwesa wawu wakungidluka lokukakhala mlengi wami wangikhulula lahengamula izboboza ikhululeko intokozo angisaboshwa isono sami uJesu mngcwabi unobukhosi manje nanini ngoba uJesu esiphambanweni mawuthi ngafa kanye naye themba amandla okuvuka kwakhe ngoba ngokukhululwa nawe intokozo angisaboshwa isono sami uJesu mngcwabi unobukhosi manje nanini ngoba Jesu elopite emthini satholakala singaphakathi
lika Jesu elachitheke satholakala singaphakathi. Bemshaya babethi bayamkhawulisa, bembethela babethi bayambulala, kwaphuma impilo khona ekufeni. Bemshaya babethi bayamkhawulisa, bembethela babethi bayambulala, kwaphuma impilo khona ekufeni. Ngegazi lika Jesu elachitheka emthini satholakala singaphakathi. Ngegazi lika Jesu elachitheka emthini satholakala singaphakathi. Iveli ladabuka sangena nathi, amasango avuleka sangena nathi, sabonakala singaphakathi. Iveli ladabuka sangena nathi, amasango avuleka sangena nathi, sabonakala singaphakathi. Ngegazi lika Jesu elachitheka emthini satholakala singaphakathi. Ngegazi lika Jesu elachitheka emthini satholakala singaphakathi. Nomisita sisilwa nathi endleleni, izindimo zisivimbela endleleni, sabonakala singaphakathi. Nomisita sisilwa nathi endleleni, izindimo zisivimbela endleleni, sabonakala singaphakathi. Ngegazi lika Jesu elachitheka emthini satholakala 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 singaphakathi. I'll sing hallelujah to the King. Sing, sing, I'll sing hallelujah hallelujah to the King. Sing, sing, sing hallelujah to the King. I'll sing hallelujah to the King. Sing, sing, I'll sing hallelujah to sing, the sing, King. sing, sing, sing hallelujah to the King. Sing hallelujah to the King. Sing hallelujah to the King. Days are filled with sorrow and care, hearts are low.
89 tilongo. Amen. Kosi yake ukulume sengi benginde beya bega nansi ndekuyako sutomilumo sengi ebase Mwari Baba, Mwari Mwanakomana, Mwari Mweya Mutsvene. Tinokutendai Jehovha madekwani ano. Tinokutendai Jehovha nokutisvitsa panzvimbo ino yokuzvimoya. Tinoziva Jehovha mune tamakatirongerera pane ino nzvimbo. Tauya Jehovha kudombo risingapwi mvura youpenyu. Tauya Jehovha kuzotsigirwa nedombo roupenyu chewangu. Tititungamirai pane ino nzvimbo Mwari wangu. Jehovha tinoziva kuti pane wamaona. Tinoziva Jehovha pane chamaona pane ino nzvimbo. Zvarai Jehovha mbeu yenyu pane ino nzvimbo. Dyarai Jehovha mbeu yenyu pane ino nzvimbo. Berekai kutsva Jehovha. Podzai vanorwara Ishe wangu. Makarohwa Jehovha kuti tipore namavanga enyu. Berekai kutsva muchenese Jehovha mufukidze nomweya wamasimba Ishe wangu. Aiwa Jehovha, tsitsi dzenyu dzinogara nokusingaperi. Jehovha, shoko renyu harishanduki. Makataura mukati pakaungana vaviri kana vatatu. Muzita renyu muripo. Takuonai Jehovha muchizviratidza kubva mangwanani nemasikati Ishe wangu. Tanzwa Jehovha kuti muripo pane ino nzvimbo kune avo vane mwoyo inobvuma. Vurai mwoyo yedu Jehovha. Vurai mwoyo yedu Ishe wangu. Aiwa Jehovha, ndimi utiziro hwedu. Kurudziro rwedu runobva kwamuri Ishe wangu. Oh Jehovha, pindirai pane imwe nzvimbo. Tinoziva Jehovha ndimi matiunganidza. Itai kuda kwenyu Jehovha. Kuda kwenyu ngakuitwe pane ino nzvimbo. Ive nzvimbo ichabereka zvibereko ramangwana Mwari wangu. Chitungamirai shumiro dzese dzichaitwa pano. Uimbiri hwese nezviziviswa Ishe wangu. Taringira imwe poto Jehovha. Newoyo wamasarudza kuti pakurira Ishe wangu. Mirai naye Jehovha. Taurai nesu kuburikidza naari Ishe wangu. Aiwa mazvita musiki, mazvita Jehovha. Zvese Mwari wangu tinozviisa muzita remwanakomana wenyu. Amen. If you believe and I believe,
siyapersonalize abazalwane. Amen. Sesithi eSwatini must be saved. Hallelujah. Hayi uNkulunkulu walile nemaswati. Hallelujah. Hallelujah. Nemaswati atholakala sekangaphakathi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu ngelivangeli. Siyambonga uNkulunkulu ngelivangeli. Hallelujah. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Bazalwane solo sisho njalo sithi uNkulunkulu asimathi sitambongelwa ngibani. Amen. Kuthi ale nathi. Wala nje nemaswati wathi cha emaswati afuneka ezulwini. Amen. Bami ngabafela nabo. Amen. Ngashayelwa bona. Hallelujah. We are free. Hallelujah. Sikhululiwe from the captive. Hallelujah. Sikhululiwe from lolo bethidiwe usi kidnapped. Amen. Besithunjiwe but kwathiwa emaswati akakawukhululwa. Amen. Kunebantu labangalani kwathiwa noma kanjani ambani yobakhulula. Siyabonga ukukhululeka. Hallelujah. Siyabonga emkhathisini wethu solo sinabo bazalwane bonke. Amen. Hallelujah. Kude nje lothena sengiyajika. Umusa wenkosi. Kude nesimo lesesiphocelela ukuthi asalajika. Amen. Ngoba solo siyathandaza. Siyajabula emkhathisini wethu sinabo sinaye make sengwayo. Amen. Sinaye make Jonas. Amen. Sinebazalwane all the way from Joburg. Amen. Khona angizange sengifike eCape Town but kuthiwa uhamba ngendiza na ufuna kusheshe ufike. Amen. So kunebantu laba book amathikiti. Amen. Bathi nje sibukhela eSwatini. Amen. Siyabona ukuthi sibakhulu kangakanani. And ngeke kuthiwa ithikiti lendiza uyalithenga uyabhuka ufinze futhi usheshe ufike nale airport. Amen. So konke lama preparations nje kwendela ukuthi bafike eSwatini. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane. Nalabanye labaqhamuka eKZN. Hallelujah. Sike sabakhona emhlanganweni wephasika last time bengicala kufika khona ngathi hayibo these people drive lendlela lenze kangaka kanzi. Uyathi mina ngibona ungazuthi buthe kakhulu. Thina sithi hlala nje kancane ndawuhamba late kanti basuke basemelweni uhambo. Amen. Bahambile ke bazalwane basuka all the way bede khona eSwatini. Siyanthanda kakhulu siyanthandazela uNkulunkulu aqhubeka nanzise siqhubeke nesithandazise nathi. Kunalabathi thina sifuna kulala eSwatini intolo nje. Sisuka le Hazy View eMpumalanga. Amen. Bathi siyakhona nathi eSwatini. Sifuna babofakazi ukuthi eMaswati nawo ayakhululeka. Amen. Sabe sathanda sinemaswati. Amen. Siyajabula kakhulu dihlobo tethu. Siyathi ukuthi benikhona nani emini siyababona bebakhona emini. Siyababonga lesolo bathi cha angihambi. Amen. Solo sifuna kuvisisa. Uthi sisa lapha bengithinda uhamba ngendlini ngiyothi bamba kwasethunjini. Bese sengiyabuya. Hayi angisahambi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu. Amen. Sibonga uNkulunkulu ngalasendela kona bazalwane. Singadzilandulela sithini uNkulunkulu. Sesikhululekile. Uyathi umfundisi nakasakhuluma la emini athi bantu laba kidnappiwe labathunjiwe abasathandi laba kwendawo. So nasibiyele endlini sibiye eThekwini usumfana nami my daughter emake uyathina siseThekwini bekunalonye sisuphelo kwenza nje lapha ngasesombeni. Uthi ke ngicela ngithandazise sisi. Mina ngisakuthandi lokho lengikwendawo. Uyabona ukuthi lo muntu uyakufuna naye ukukhululeka. Ugcina tekile. Uthi ngiyambona nalendlela agcoke ngakhona ukuthi akakuthandi lokho la kwendawo. Kude lo musa abazalwane sisinziswa ngemusa. Amen. And asingawuthathi for granted. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane siyathi ukuthi bakhona abazalwane bangekho ngawutshela nje kusukumisa bona lebe bangekho emkhathisini wethu. Amen. Emini ngiyajabula emkhathisini wethu ukhona labathi andi kimi. Amen. Bangaba benakethu bathi namhla andi siyakhona la uthi nawe ukhona khona siyakhona. Ngawucela sivumelwane naseluleko na Daniel manje bathi nje luza sibamukele. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Siyajabula kuba kunye nathi. Amen. Ngiyacela labanye bazalwane lebe bangekho emini. Siyabonga uNkulunkulu the devil is a liar. Amen. Ngicela nithi luza sinemukele nonke bazalwane ngiyanibona. Amen.
Nithi nje luza siyanibona bazane banemukele. Amen. Hallelujah. Amen. Bakhona la basele nabo siyabemukela. Amen. Ngiyababona mina ngoba ngwalakhaya. Inkosi sibusise. Siyaqhubeka bazane inkonzo tethu diyaqhubeka. Nalamuhla solo sisatawuba nayo service njengoba sesiqalile. Kusasekuseni uNkulunkulu uthi sisatawufuna kuva nje umlayeto ukuthi usiphatheleni kusasa asiqaleni sithole breakfast nga7 sikambe isikhathi. Amen. Breakfast will be served starting from 7 a.m. nga8 sekude lonke breakfast sesiyathandaza. Amen. 8 o'clock sisemthandazweni sonke. I-first service yaqala nga8:30 which is Sunday school. Amen. Sihambeni sifunze ukuthi uNkulunkulu uthini. Singayengwa. Amen. Sithole ifundiso letifanele tisite esikhulu evangelini. I-service letawulandzela devotional service. That's the second one nga10 a.m. Amen. So ungasali and ungasaphuti kakhulu uvela ubambe isikhathi. Amen. Then we'll have another service. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bazalwane aniyat lenjabulo lesenginayo and ngiyayibona nale ngemuva iningi. Amen. Ikhona lenye service after lena lesivame kuba nayo. Amen. Kuthiwa kusasa uthi make hayi thina siyaphumula kusasa Monday so asigijimeli kunishiya. So nisatawuba nabo bazalwane. Amen. Then service itawuba khona after the devotional one. Amen. And then lunch nayo itawuba khona ibe served after that service. Inkosi sibusise. Amen. Qhubeke ngibusiseke. Amen.
wethu osezulwini bahlontshe igama lakho uthando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini siyabonga babolungileyo uthando lwakho wasithanda ngalo Thixo wami wanikela ngendodana yakho ezelwe yodwa ukuba baba bonke abakholwa yiyo bangabhubhi babe nokuphila okuphakade sibonga ilizwi lakho baba osinikele lona ekuseni Thixo wami siyabonga umusa ongaka siyabonga baba osezulwini ulungile uphilile wena sisize kukho konke babolungileyo ngoba ngezikhathi zonke baba akukho olungileyo ongaphambanisiyo siyabonga baba ngokunomusa wena sihawukele baba ngalesi sikhathi inceku yakho baba masingaboni yena kodwa sibone wena kusisa baba ilizwi lakho sibonga baba lenkonzo yasemini siyabonga babolungileyo wena uyisinkwa sokuphila siyabonga ndodana kaThixo akukho kwehlula wena babolungileyo siyabonga ngivangeli ngoba siyabona uJohane bawo wabona ingilosi indiza nalo ezulwini ubalushunyele izindawo zonke siyabonga baba nana eSwatini izwi lakho baba liyokuphila sisize sithembe kuwe sikholwe kuwe baba ngoba isikhiye sokufa nesokuphila zikuwe sizoyaphi baba ukuphila kwakho sisize baba singadeleli izwi lakho sisize sihlale kuwe ngezikhathi zonke ukuthi maye impalampala ekhala baba asizibone nathi siniphambi sicela usigcinele abafundisi bonke baba nabazalwane bonke baba sibusisele bona Thixo wami nathi baba sithandane ngoba ushilo ukuthi ngishiya nokuthula sisize baba nathi sithandane ngezikhathi zonke inceku yakho baba ibusise ngomusa wakho nangothando lwakho ngayo Jesu Kristu Nkosi yethu ezazinyane I can hear myself, we are calling. I can hear myself, we are calling. I can hear myself, we are calling. Take thy cross and follow. Follow me where it is, I will follow. Where it is, I will follow. Where it is, I will follow.
Hallelujah. Hallelujah. Ephuza umoya. Siphuza umoya omnandi namhlanje. Uthixo nithandile abantu abaphuza umoya. Ukuthi sizwile ezazisweni kubalweni abantu indawo abasuka kuzona. Hayi ukuthi ngoba besingenawo besingakwenza. Kodwa ngenxa yokuvuma siba iziboshwa. Sivumile uba iziboshwa. Ngiyathemba ukuthi niyabona ukuthi ne-gospel team ayisho ukuthi ngingcono. Ngoba uma uphuma izwi mase kuthiwa umthandazo bagijimela esigubweni. Ngoba indaba kaThixo ayinawuthi ngingcono. Indaba kaThixo ayinawuthi ngumfundisi. Indaba kaThixo ayinawuthi nginesikhundla enkonzweni. Indaba kaThixo yokuthi uma izwi liphuma ngenzani ngalo. Ngenzani ngalo. Ngingakangeni indawo engidlulise lo. Bake bangimema kwenye indawo kulento kuJoniwe lemkhuwa yenziwayo. Shumayele umfundisi shumayele bese bethi akufakazele izwi. Makufika ukina mina izwi ngidlale ngalo. Ngizofakaza ngithini ngezwi. Ngoba phela mangifakaza ngezwi kumele ukuthi lento ayishumayelile. Ngizwile. Uma sengizwile ngiyenzeni ngayo. Awukusiza ukuthi ngithi into ayishilo umfundisi loya ngiphinda la amazwi lawo but enhlizweni kunjani? Ku-empty. So siyabonga i-order yevangeli ukuthi oma la akami la ethi hayi lwana oshumayelileyo ayizwakalanga la nto yakhe. Sihamba phezulu isihloko lesiya ukuze abantu bathi kubazwisise ukuthi uJehova ufunani kubona. Ufunani kithina. Ngoba nami lapha ngweni kunanto uJehova efunayo. Uma uJehova ethi masibuyisane naye ngifundele sister. 2 Corinthians 5 verse 1 verse 18 ibese sivule ngalo. Konke kuvela kuThixo. Konke kuvela kuThixo owabuyisa nani ngoJesu Kristu wasinika inkonzo yokubuyisana. Niyabona iBhayibheli ikhuluma kanjani ngithi? But uJehova ukhethe lesihloko lesi. Uthi konke. Kusho ukuthi uJehova ubone la singaboni khona. Udinga ukusisiza. Uthi asilamulele. Siphume phasi ke kukhulunywa indaba kaJesu. uJesu kufa kwakhe akafelanga kwakungelona iphutha. Kwakuba azosiza mina nawe. Ukusho ukuthi iPhasika lidlulile uJehova ubonile ukuthi hayi man. Kukhona basasilele. Abangakazi ukuthi bakhonzelani. Wathi ngibiza imvuselo lephuza umoya. Bantu basephuza umoya. Bazofika abantu engizobe ngibathumele. Uthi sizoguqa zonke. Sizama ukubuyisana noJehova. Ngoba uJehova mayikhipha leli lizwi akalikhipha ngephutha. Kunento ayibonile mina engayiboni. Kunento uJehova ayibonile mina engayiboni.
Anginawuma phambi kwenu ngibe proud ngishumayeze nina. Kodwa ivesi alisho ukuthi laba lithi thina sonke. Ukuthi nasonke sinomsebenzi la. Ukuthi masilizwe izwi kaJehova senzani ngalo. Ngisho nje abafundisi awuthi babahamba imisebenzi bangabayenza. Kodwa inqaba iboshwa. Savuma ukushiya imisebenzi yabe siyayenza. Ukuthi sizokhala nabantu baseSwatini. Sisizane nabantu baseSwazini. Ukuthi uJehova balamulele. Sizwile mina ukhuluma ngendaba yokuboshwa la. Uthuthu. Abanye baphume bethunjiwe. Kodwa izinali lifikile lizosilamulela. Nanda mama uJehova uzokhuluma nathi. uThixo akababeke enkani ihlobo zami. Into engiyithandayo ukuthi uThixo akafuni iningi. Uthi la kuhlangana khona ababini. Noma bebathathu. Ngegama lakhe ukhona phakathi kwabo. uThixo asisize. Ake sizwisise indaba yakhe. Uthixo umuntu umdala obemthanda. Akamdala ukuthi amlahle. Ingakwenza imvuselelo ukuthi abantu bafundiswe ukuthi uJehova usikhanda kangakanani. Ukuthi uJehova ukhala uma emonefa mayese phezulu kwethu uJehova la ekhala khona. Uthi kuze kufike ukufa lo muntu engangimdala abe imbali yami wangidela. Mhlawumbe icala ukuthi singafundisa abantu bakathi kwindlela efanele. Manje ingakho uJehova memuvusela ukuthi yebo ake nibemezele indaba yami isikhathi siphelile. Ukuze oyifelayo afe ngokuthanda kwakhe aye la eyakhona ebezwile ukuthi ngezwa. Kodwa kanjani? Ngathi hayi ubuye ngibone. Lalela ikusasa kulone lami. Ikusasa kulone lakho. Uma uJehova ekhuluma manje. Amen. Ithi ngoma lungisa indaba yakho kuJesu. Amen. Nini manje? Hayi ntambama. Hayi kusasa. Bantu bashaya iJehova shumela wasebekukila hayi. Sithole manje sikhulile thina. Kwakuyinto sasingabathola abashumela sebasha. Manje nina uma nizwa nisebasha bambani indaba kaJehova. Amen. Ngoba sonke sila ikusasa kulone lethu. Ikusasa kulone lethu. Thixo wasizwe umusa. Amen. Ake siphume ukuthunjweni manje. Amen. Asiphume ukuthunjweni. Musu uhlale ethunjweni. Ithi ingoma le ithi uhlalele ezoneni kuze kube nini uJesu yakubiza namhla. Uhlalele ezoneni kuze kube nini uJesu yakubiza namhla. uJesu yakubiza namhla. Hallelujah. uJesu yasibiza bazalwane. Ndiyabona nibeli khona manje ntambama. Ninebeli khona nikhona kulezi nkonzo lezi. Ninensazoba khona kule nkonzo kuze kuphele nje zilothiwa sivale after devotional ngithi. Impela indaba kuba icala loba kinini ukuthi aningenile nadela nina ukuthi uJehova ekhuluma nani. Ngoba uThixo mayekhuluma kabani ngenkani. uJehova unomusa ukuthi kumenyezwe indaba yakhe la kungumusa wakhe. Manje lo musa lo masingadlalisi ngawo. Masingadlalisi ngawo. Abanye bafisa sosiqoqolana bayaphuma. Uthi umuntu uthi ukade awumuntu bishumalo othandazala abesephuma lapho kodwa akatholanga lutho. Wayathi usibala athi umuntu umntanga uJehova angatholithi lexoxo lodwa nje. Sizodoba nizodoba la nithenga amehlo awuthi bebe bangake lapha ephuza umoya. Thina sinandaba nokuthi benibangaka ephuza umoya. Into sijabulisa ephuza umoya ukuthi ephuza umoya ushiyeliwe bangaka abantu abangene embusweni kaThixo. Thima asishumayele apostle faith church thina la. Sishumayele into kaThixo bazane noThixo. Babuyisane noThixo ukuthi kubuyisene nathi. Uyasincela ukuthi masibuyisane naye. Manje mina mawungonene. Hayi ke. Woza wena uzoqolisa kumina.
wena unyathelo wena ungwanele wazoxolisa kumina but uJehova ithile sonile but uthi hayi ngoba abantu bami lawa angibalande ozani sibuyisana ozani sibuyisana isizwe zothi zinjani bantu bami siphilezele libi ize abantwana abahloniphi yonke akhala ngabantwana yabona mzali mose nabantwana balalelayo ubusisiwe nguJehova abanye bazaqalisa abantwana mawuqalisa umntwana wakho wesiqaliso sukuwena ngoba uJehova kuphela umntwana lo umcele kuJehova mangalele kuJehova uthi inkosi ngisize ingakho si accommodate wonke umuntu la evangelini abadala abancane ngoba sifuna ulahleke noyedwa asifuna ulahleke noyedwa izulwana alikhethi siyakhetha nathina ukuthi izulu alikhethi sizonke nje basela niziluma ukuthi abantu besinabo ekseni bantwana ngoba besinabo ekseni nikona uthi umama wasimswe endabani wasimswe nobani eno 9 years akithi manje kusho ukuthi uJehova ubona lento abantu abadala bayahlehla waletha nina thathani nali thuba elenu thathani nali thuba elenu nilaleli izwi kaJehova nilungise inhliziyo zenu ende awudingani umthwalo emakhanda cha uma nizwe kahle indaba yakho ilaphi isemadolweni umungazi uzothandaza uthini kulula manje kulula umuzwe kahle uthi Jehova ngizwile kodwa angazothandaza ngithini uJehova unikeza impendulo umuzazi uthi uhlupho uthi inkosi ngifuna ukuyeka le ndaba ngoba uhlupho uJehova uyangenelela kubusisa amen so entambama uthi kwasizwela umusa ake sikhulume uJehova uyabiza amen uJehova uyamema mhlawumbe abanye bathi hayi simenyo umzala o-anti bani hey nimenyo umzala o-anti bani kodwa uJehova bengafunanga ngaba nikho la manje ushithi sisala umqondo ukuthi nimenyo o-anti umzala bani uJehova unimenile manje lo Jehova onimenile uJehova kamemi bantu abamemela into engekho ubamema uJehova bamemela into lekhona ake sizwe ukuthi simemelele uJehova ntambama Isaiah 1 verse 18 Isaiah 1 verse 18 funda swati funda usevulile Isaiah 1 verse 18 fundeka kanje ngesizulu Yizani ke masiqondisane sodwa usho uJehova nokho izono zenu zibomvu ziyakuba mhlophe njengongqoqwane nokho zibomvu tebu ziyakuba njengoboya bezikaphu Hallelujah funda swati Isaiah 1 verse 18 simakatse uthi wotani manje sitawubonisana amen nometono tenu tibovu njengengadi titawuba mhlophe njengangqoqwane amen nome tibovu chu titawuba mhlophe njengeboya bemvu amen yes ngicela ukubuza akhona wajela leso ze amen akhona Jobe khona nje khomba ukuthi abantu abalalela ngithi manje nishuthi nathi uJehova esincenga ngomsa wakhe siphume siwa iziboshwa umkhulule khona athi laba baboshiweyo baboshwe ngezinto abazenzile eziphatheka ngezandla ngithi bazi kahle ukuthi hayi bonile ngezandla zabo ngithi bathi thina siyiboshwa ngezinhliziyo uJehova uyasincenga ufuna ukusikhulula but sihlezi siziboshwa uthi ngoya kathumele ingilosi uzosilamulela bazalwane uthi ngoya kathumele angazi ngathini ophuma hayi bazosilamulela
kodwa uthumela bona labo badelelekile uthi mama bemezela indaba yami ukhona oboshiwe uboshwa ngemisebenzi yakhe manje uJob uthi hoza nemisebenzi yakho manje hoza nemisebenzi yakho abanye bazocabanga into akuyisolution athi ayi izolo zami ezingaka kungcono ngiyiheke ukuyiheka ke isolution manje isolution ikuyodwa kuJehova uma uJehova ejozani kusho ukuthi ukhona omunye nomunye mayebheke emashalufini inhliziyo yakhe uyazibona ukuthi hayi impela abazalwane abangiboni abazali bami abangiboni kodwa uJehova uyangibona manje uma uJehova ekubonile ubonge uJehova kodwa la uJehova ungibonile ukuthi Jehova ngiyisicila Jehova ngiyisiboshwa but ngiza kuwena ubone uthi awunandaba nokona kwami uma ngiza wena soxoxa indaba nawe udlulise wena Amen. uJehova ufuna ukudlulisa indaba yakho Yes. musuhlale ezoneni manje izinto ziyabulala kodwa umsaka Jehova uyaphilisa Amen. Yeah. umsaka Jehova uyaphilisa Amen. ungabe uthi Thixo ntambama uthi Jehova senzele umusa omunye umuntu afune umusa kaJehova sizwile ukuthi umusa kaJehova akona ukusho ngomlomo nje ukuthi umusa ngutholile uma umusa utholile suke ezonweni Amen. Yeah. suke ezonweni njengoba ngila kodwa uyabona njengoba ngila unkosikazi ubinulethe wini abanye bangazi balethe wini ngisho nini la noma ngathi wamfuthi sithi ngelinyanga mhlawumbe ngiza ngedwa ningibheke ningibheke akusukushumala ngidlulisa indaba efuna iqale kumina ifuna iqale kumina Yes. nami nje ukhuluma kanje uJehova nje ukhuluma kanje mase uyisikhathi sasiguqo ufuna ngiyobheka ukuthi Jehova akukho yini mhlawumbe okungenza ukuthi bayempalampala ikhala izulu ungabi ikhala lami uJehova bayayivula funa ngikhali inyembezi lemvakelela randipha wasathi le nyembezi awunafakele inyembezi inyembezi zikhishwa ukuthi uyazibona ulekele esweni kukhona ulekele esweni manje Yeah. but uJehova uthe wena ungakaweli emgodini angithubeka ivangeli izigijimi ephuza umoya bazokutabula ungawela emgodini icala likuwena uJehova lengathubela ngazi ngancinane ngathi mina hoza akasho akumfundisi nothi hoza mhlawumbe lapho lithi mfundisi angazi aphinde sisantini mhlawumbe lithi mfundisi simakaze uthi athi uJehova la uyenza ukuthi uJehova ushonela ngomlomo wakhe uJehova usho ngomlomo wakhe uJehova unozwelo olumangalisayo manje yake umuntu onozwelo nje ngoJehova abantu banonya manje abantu banonya kodwa uJehova unozwelo uJehova unozwelo athi madoda bafazi indoda umfazi unesikhwele noJehova unesikhwele ngabantu bakhe kisho manikiniki manje emanikiniki yabona ngisho ngafikile umuntu odlekayo bazokwadlulela thina lo muntu singamxosha ngithi bathi uJehova ngajabula bayengena la umfune njalo manje lunenhlanhla bawufani nalo yana useyabona userathi usewena nje usenendaweni encane wazi nje into encane nje kuphela uthi uvula inhliziyo ukhona kuphela izwi kaJehova uJehova clean Amen. Yeah. silethi dry clean la nayi dry clean kaJehova Yes. usiba uthoza uthi noma zibovu mane uthi noma zibovu lalela zikizo ezihlawo uJehova azona ezamuzolo zinkulu zingake ezinkulu akuzona ezinkulu la uthi kufuna ukunjalo Amen. udoza nazo Yes. abanye uyindawo waza nazo ngena nazo phuma nazo hayi lazali ngena nazo phuma nazo uma ungene nazo siyajabula bese uthola indawo
Yes. yokulamulela ngoba awuzutshela umfundisi siyalibonga i-order yevangeli bazalwane Yeah. ushilo ubaba lapho abantu baphamisisa abantu isandla onezandla esishwabeni uzophamisa ziphi Yay. kukhona umuntu enganangalo bakhona lesonto abangenayo ingalo manje lo ngenangalo uzophakamisa yiphi niyabona ingozi ekhona phakamisa idolo lakho manje idolo lakho uliphushe phansi lapho utshela uJehova uthi Jehova uyangazi ukuhamba kwami uyakwazi ukwenza kwami uyangazi uma izulu impalapala ingakhala manje impela izulu akulona ikhala lami uJehova lethi sibusiso Amen. Yes. Yeah. uJehova lethi sibusiso Yes. ukhona futhi umlamulela manje entambama Amen. uyazi uthi inkinga yethu iyodwa thina uthi inhliziyo yakho itshente hayi impela wena ulunganga uthi hayi umngane wami uzothini Yay. umngane uzothini ngosuku lokufa wedwa uzofana mngane Yebo. Yeah. uzofa wedwa uyofana mngane sabanye bafuna lisa ledoda le Nicodemus nakhona ngakwenza Nicodemus wathi bayibonisa abantu wathi ngizoya mina ubumnyama nje abantu bathanda ubumnyama thangize ubumnyama lapha ukuthi bangangiboni nawe ngaba nenhlanhla uze ubumnyama nje la ufike nje uthi Nkosi Yeah. umakhelwane akangibonanga kodwa le Jehova ngibonile uJehova akulamulela Amen. bese umtshela umakhelwane Jimmy ngihlale noJesu mthandazweni Yes. Yeah. uJesu wafanele nini nangithi bathi igazi lakhe lisagobhoza namhlanje Amen. uyazi mawenza isono manje yamthunuka awumajile wena mawunenxeba ungajabula bafaka umuntu enxebeni ungasho inhlamvu engaka mhlawumbe longayiwazi uyifunda inhlamvu engaka inhlamvu kodwa nakayisho inhlamba leyo wena ukhalisa ukuthi inkosi yami wangithunuka lo mntwana Yeah. wangithunuka lo mkhulu wangithunuka lo mane Yeah. uma uphenduka uyajabula mani uyajabula uthe mina lo Shumayeli uthi hayi nami bekuzothi inkosi akabethelwe ngoba usho ukubethelwa kuzolamulela mina athi siyafunda bazalwane ngithi uthi ukhuluma ngendlela ezahlukahlukene uzama ngandlela zonke uJehova ukuthi asicangathe njengomuntu ocangatha insimbi mayefuna ukuyifaka endaweni efanele liyacangatha izwi kaJehova kodwa silifaka ngapha liphume ngapha lingene ngapha liphume ngapha uthi uma ukhuluma indaba yamanje hayi kusasa Yebo. ukhuluma indaba yamanje hayi kusasa oza Yeah. umngane wekubize ujabula uthi kodwa ngibizela yona nangu umngane omuhle Amen. uthi woza Yeah. uyakwazi yasinda Yeah. uyakwazi ukushwela lalo ngabutshela abantu bonimkhawula ukutshela abantu bazobahleka abaye bazobatshela ukuthi hayi kukudokudokuthi isizile lapho bazothi khona la awona lawo laba abadlala ngani abalambi badoza mhlolo niyazo abantu sembuza umoya Yeah. laba nigijimela kubona abalambi badoza mhlolo Yeah. manje moza bayajabula uza nephakethe Yes. Yeah. hlaba inkukhu emhlophe la thatha igazi wena sale zinyama Yeah. mhlawumbe ngizobona mhlawumbe unikeza noma mawutwana nje amancane nikeza igazi athi hamba ulibheca lapha emzini wakho ahlale edla inyama yena Yeah. manje ifake izosilamulela mani Yebo. Yeah. lawo phela makusengwayo bakunike emalini uthuzela khona manje bakunike yona bazalwane mhlawumbe khona manje banikeza ngabantu besosayiti intinizela ikona akho mali nisinike yona ngithi bathi uthando kuphela Yebo. uthando kuphela ukuthi into esiyitholile makungabe yethu siphiwe ngesihle Yeah. masipheke ngesihle Amen. Yes. lezi nshumayelo ziphuma la ziyarekhodwa ngomhlaba kuphela uJehova uzovula incwadi uthi kwakahlupheke bona yabona bakhalipha lamba uJehova ngeke ahlupheke uzowahlulela abantu ngeke ahlupheke othi bakhalipha lamba uJehova ihlale sakhe lapha imisebenzi yethu ezokukhomba ukuthi hayi wena athi le family yazo ukuthi liyafakaza yethanda ibhayibheli liyafakaza Yeah. dithi kodwa bazenza bahle phambi kwenu bangishilo ngithi Yeah. ngathi mina ningibheke mangizala labo bazenza bahle zila ngemuva Yebo. baba zenza bahle labo vele abajabuzelayo zihamba ngaphambili izozofika zithi lapha hayi wena asikufanele isihlalo lesi
mina esiza ngemuva zoza ngemali ngiyahlala zithi hayi wazihlala uyangicindezela Hey. uba ndinga sitekeli ngazohlala kuphi bathi basi size ntambama Amen. esasimeme uthi noma zibovu mani funda sisa funa bayizwe kahle le ndawo Verse 18. ehe Simakadze uthi wotani manje sitewubonisana ehe nometono tenu tibovu njengengadi ehe titewuba mhlophe njengangqoqwane ehe nome tibovu tshu titewuba mhlophe njengeboya bemvu noma sezisisana bethu noma zinkulu izono zenu Yeah. bathi uJobe unjani yena uzozisula uzozisula Yeah. awufuna ukusulelwa namhlanje yabona imilo leminingi ande yabona umntwana eminingi sivamise ukhomba ngomuntu yabona wena sibani bani ande yabona ngibhe ngodwa mina ngithi Yeah. mingabe khombe back mithathu ngithi Yeah. ushithi mina wamkukhulu kunalowaye umuntu engimkhombayo so be careful ukhomba umuntu ngomuntu bonke ukhomba lwana umuntu eminingi mina ikhomba wena Yeah. manje njengoba Jehova ayidinga ukhomba ayidinga ukuthi udlulisele komunye umuntu zibheke wena uma ulungile alibonke igama kaJehova Amen. uma ngempela inhliziyo yakho itshe awulunganga sikuna sisikhona Amen. Yeah. uzokhala kuJehova uthi Jehova ngiyazibona Yes. Yeah. Jehova ngizwela umusa abokho impela baliye khala Jehova namhlanje awu impela shuwa enhlizweni yami izulu inhliziyo yami iyangifakaza ukuthi izulu akulona ikhaya lami Yeah. kodwa ngothola umusa ntambama Amen. uNikodimo othola umusa Yes. Yeah. othola umusa Amen. uJesu wamenzela umusa nawe ngothola lo musa ntambama Amen. ngilote kadinga imali yakho akadingi lutho udinga amadolo akho kuphela Yes. uzalana nje usuvuma nje ukuthi inkosi ngiyabonga beke ngazi Yeah. ukuthi kanti ungithandwe kangaka izulu lingithande kangaka izulu lingithande kangaka Amen. sisabazami ethi bakithi angithulela isolo lapha athi isolo yakhe wayenikile isolo leyo athi angazi yini uJesu angithande kangaka angazi yini uyabuza ukuthi umbone mayecula lento akayiculi ngoba eculela ukuthi icula isolo uyicula lento izwa ngaphakathi ukuthi uJesu angithande kangaka angazi ukuthi uJesu angithande kangaka kimi phakathi phambi kwenu nami angazi yini uJesu angithande kangaka ukuthi ngizozibona ngizokhonzela eSwatini uma wangithanda uJesu na uthandile Yeah. elika Jesu uthandwa likhethi bazalwane Amen. yena abantu liyakhethana Yeah. sibhekana nangosize ukuthi hayi lona usize sibhekana ngosize kodwa uJesu akana size Amen. uthi izono zakho lezo uyazibona ziyahlupha man Yeah. sibona sicezelela indaba ekhulunyiwe bazalwane akithi ukuze abantu bazwisise Yeah. uthi umzalwane bayishumayela uthi abantu badla izono bakhona bengasazifuni mhlawumbe ukhona udokotela wengqondo yebo bakhona bayabengqondo kodwa akekho inhliziyo kungaba khona udokotela bengqondo kodwa akekho inhliziyo manje silethe udokotela wenhliziyo owazi ngaphakathi inhliziyo ezibilini zethu ngaphakathi Yeah. ashaye operation Yeah. yiko kuHezekiya uthini 36 20 25 26 Verse 26. yeah Ngiyawunika inhliziyo lensha ngifake umoya lomusha ekhazikini. ehe Ngiyakuyikhipha inhliziyo lelitshe kini. Ngilinike inhliziyo yenyama. lalela hlobo sami musuvumele itshe malikanda inhliziyo yakho ukhona uJesu ufuna ukukhipha le inhliziyo yakho le Yeah. akunikeze inhliziyo entsha yothando Yeah. mhlawumbe umuntu ononya utangibathanda abantu mina ngaphiwanga yazi khona umuntu azakhuluma umuntu akhuluma wathi sifana ngemphiwanga uzungamphiwa wakho yini awuna lempukane oyenzile uzotshela umuntu ukuthi angemphiwanga yabona ukuthi sifana angemphiwanga manje uma ngembuka nje angemphiwanga uzuphiwa wakho yini
lalela inhliziyo yenhle enza ukuthi ungamphiwa manje uJehova uthi wena woza nalo inhliziyo yenhle mina Jehova ngizoyi-operator ngizoyikhipha ngiyi-operator ngifake inhliziyo yenyama inhliziyo yothando inhliziyo yokuthanda bazalwane inhliziyo yesihawu nabo bazalwane banihawukela abantu basephuzu moya so usuku bonke ngicabanga ukuthi ukulala athi kulala kumnandi but uThixo wathi hayi indawo zokulala ufuna ukwenza umsebenzi eSwatini kungenzeka wena ukhona namhlanje mhlawumbe esuku lakho lokugcina namhlanje bazosibiza sokugcwala sikhulume kahle ngawe ube khona enkonzweni lapha izulu ide yazi lenkabi zabafundisa amanga abanye bahlala enkonzweni umuntu azabizwa ngobrother engakabi ubrother maye fana ngawo ngcathu ubrother qhamisa abafundisa amanga ubrother yancwadi izulu ide awuzele awubuke lo uthi ubrother lo isondilezi kuleli vale uthi ubrother uthi umfowethu ngegazi sister udadewethu ngegazi asibrother sisila endleleni brother hlala umuntu ephethe iBhayibheli brother brother is my brother in Christ ofakazi ukuthi ngihlanzwe ngegazi angasho ngomlomo Thixo sisize bazalwane amen intamba menhle ishobo zami uJehova udinga usilamulela amen uyayazi inhliziyo yakho uyazi yakwehlula lalela kona uhlula inhliziyo yakho ukhona umsizi man amen lo ngabonwayo sikulo umuntu ongabonwayo kodwa ubonakala ngezenzo ubonakala ngemsebenzi yakhe nezwi lakhe ubaba izwi lakhe uphuma la utshekula njengethole man ungaphuma la ukutholile lo Jesu lo inhliziyo operative utshekule njengethole amen bamangala bangani zabo ubizwa ngonkathazo bathi awuna unkathazo wenza udleni lapho lela sonto bathi bamphani lela sonto abantu bathi bakhathalalana alazi mhlawumbe mama khona bakhathalala waphethe khona iphasela iphethe usaphasela thina Pati pasale yote mpela. Naye. Ipasale naye pasale sikunikeza yona. Yes, yeah. Umuntu udinga mhlambe lenye uthi hayi uzolekelela asinayo leyo. Asinayo leyo. Esinayo naye. Naye ipasale esinayo. Yes. Ungayithatha mahala le. Yebo. Ithathe mahala mara ayidayiswa. Ungathanda umuntu edayisa is something wrong. Ayidayiswa le yemahala. Amen. uJehova udinga ukulamulela udinga ukulamulela nawe young boys khabe ngiwunkathaza ekhaya but intamba uJehova ulethela izwi lakhe uthi uyazibona lento yenzayo iyakuhlula wena akekho umuntu ongakusiza man noma neyabo kwesalo psychologist ngeke banisize psychologist but into onisiza ukuthi uJehova edihoza mina ngizokusiza mina ufike wena ulalele uvule inhliziyo yakho uthi Jehova operator ngiyazazi ngiyahluleka Jehova ngisize aku-operate uJehova la amen ufike kabe isibusiso amen yes ufike kabe isibusiso amen uThixo wasizwela umusa uThixo wasizwela umusa amen intamba menhle musu phuma hamba nenhliziyo yakho enjalo man musu hamba nenhliziyo yakho enjalo awuna ngilosi uzofika ushumayela la isiqinisa lesazama sithi hayi baba Abraham ngcono kweshingilosi la yoshumayela la Abraham never man ngafuna uphenduka usashunyelwa abantu bawo mengayehla lo ngilosi ifike la singayimela mina sinwele phela ukuthi sizeyifuna singobaleka sibalekiswa yini yentshela labantu labo bathi hayi ubuye usibheka lo lo manje lo ubuye uzibheka ngale ikhutsha nyenyaneni akabuye ngempela zonibheka afika ngena hlala khona ningahlala kulondluleyo ngeke nihlale lo ibalekiswa yibantu nini nje akabuye uzibheka
but nangu umuntu osibhekile abazalwane. Amen. Nangu umuntu osibhekile. Amen. uJehova ngihlezi kuleli ivesi nje usho ukuthi ukhona amdingayo yabona inhliziyo yakhe iyomelele udinga uyilungisa. Amen. Udinga uyilungisa. Ukuze ulunge ntambama awulungiswa umfundisi. Awulungiswa omunye umuntu. Kodwa ulungiswa inhliziyo yakho ukuphenduka. Amen. Uthi Nkosi ngiyazazi. Inhliziyo ngiyayazi. Jehova ngithethelele ntambama. Amen. Ngifuna ukushintsha. Bekusiqalekiso. Ngifuna ushintsha igama esiqalekiso. Ngibe usibusiso. Amen. Yes. Ngibe usibusiso. Yeah. Lokho siqalile. Ithi inhliziyo yakho. Uthe uJehova waza sibuyisana ngithi. Ngabe sesibuyisene naye. Ngabe sesibuyisene naye. Amen. Noma sithi hayi. Sobe sibona. Indaba yokubona inkinga ngoba yonke isasa kulona lethu. Uyazi ngakho kuhle kulezi nkonzo lezi bazilandelana uyibuze inhliziyo nathi mina what cause ukuthi ngihlale yonke nihleli kanje kusebusuku manje ngithi nihleli kanje yini cause ukuthi nihlale la what cause ukuthi nihlale la nizothokozisa kini hayi bese bangaka thina sinandawo wasithokoza ngani ukuthi nibe bangaka Yeah. but icabangelani imphefumulo yenu asikhulumi ngenyama le uJehova nathi inhliziyo wayifihla ngeke ithande inhliziyo umnikazi uyayazi akeke ungayazi inhliziyo yakhe Yeah. uyazasho anti umuntu wethu athi inhliziyo yami usibona ikayibozi uyayibona ekhipha andibuyibona la ebusweni manje yabona inhliziyo akulungeze kanje inhliziyo yami ikayibozi la inhliziyo ikayibozi ukhona ungayi-operate ayilungile Amen. yekayibozi yezokuhle uma ubungathetheleli uthethelele Yebo. uma ubungenalo uzwelo ube nozwelo Yes. ubungakwazi ukuhawukela omunye umhawukele Yeah. ngoba uJehova uthi uma uzakele uthi mina ngizo-operator mina Jehova uthi noma izono zakho zibomvu mani Yes. uthi ngiyazihlanza zimhlophe Yes. awufuna uthatha isibusiso namhlanje Amen. uthi ngikele kula thenteleli elidelele indawo idelelekile niyabona abazalwane abantu bakaThixo abasabi kuqa phansi la ababheke amalento ama-Jewish yabo uthi Nkosi yami i-uniform yami enhle kanjena edustini la baguqa nayo Yeah. ngoba bakhalela ukuthi umnyoni ukhalela umphefumulo wakhe uthi Nkosi nje ungimeme lana mhlambe nami ngilapha phambi kwenu nje insuku zibaliwe uJehova Yeah. uzibala uJehova ukuthi wena lalela njengoba ngizibalile ilungisa uthi bangithula babefuthi sibeshuku bakhulume kamnandi into bayaziyo bakuthi sifana kaloko ngabe thekeni sinamandi yakhulu sifana leyo mina yazi lo into lo into fana kalo into fana uthi bayifuna fana kalo into uJehova ufuna iqondile Yes. ukhuluma iqondile Yebo. uhambe ngendlela eqondile Yeah. ungahambi linteke ngoba intambama yakho namhlanje Amen. Yes. Yeah. musuhlala umthwalo mani uthole umthwalo emoto uyazi ngosindisa ufika kumnandi indaba yokusindisa bazalwane awona ibhayile la safika sithela imithwalo la akukhumbuli mamzewayo ukuthi ngesikhathi usindiswa kunento yaphathi izwo wena wedwa Yebo. izwo wena wedwa umnikazi there's a problem la ilele khona lento yokusindiswa ngeke ngikuhlephulela ukuthi ngesikhathi ngisindiswa mina kanti bangisindiswa mina ngenza izibalikhuluma izwi lakhuluma hayi ngicabanga lo muntu mina ngavula amehlo ngaqala ngathi yabo ubani okhulumayo hayi kanje uthi hayi ilizwi kaJehova akona ilizwi lomuntu Amen. indaba yokusindiswa hayi ayisherelwana ukuthi hayi ngizokusindisa kanje indaba yakho nomenzi wakho lithi iBhayibheli ikhumbula umenzi wakho ensukwini zobusha bakho zingakafiki insuku zobubi lapho uthanda kuthokoza kuyena Yeah. kamba uJehova ubhekile nje uyayibona inhliziyo evumayo Yes. uyayibona inhliziyo nesihlangazelo sokuzuza lomusa lo Yebo. uyayibona nale itshe but akakwenzela umusa Amen. Isaiah 55 verse 1 Amen. Isaiah 55 verse 1 Ijima sisi Wotani nonke ninele nomile
wotani emandini nani ningenelite imali sonzelani nithenge nidle wotani nithenge liwayini nelubisi ngaphandle kwemali nangaphandle kwetindleko. Yes. Anti sibe phasikeni ngithi. Siyazi injongo ephasika kuyini. Injongo ephasika sifundile sathola ukuthi angithi kwaIsrael kona abantu abacebile ngithi. Nabantu abampofu ngithi. Kuthola abantu abampofu abacebile bona ngaboma ngithi. Yeah. Ngoba yazi ukuthi khona into abazithatha bayonikela ngithi. Abangenalo utho bahlupheka. Manje uJesu wabona ukuthi hayi man. Kunabantu abazophuthwa izulu ngenxa yokuthi bengenalo utho. Yebo. Wayesezinikela yena esiphambalweni. Yeah. Ukuthi avulele wonke umuntu. Yebo. Nangoba ayifakaza indaba. Uthi noma ungenamali, Yebo. noma ungenalo utho ozuthenge. Yes. Ozuthenge uthenga la. Amen. Ozuthenge. Yeah. Uzalana ufike uthenge ngenhliziyo yakho. Yebo. Uthi Nkosi Jesu. Iba nomusa mina sona. Amen. Yazi ukuthi awufuna amazwi amaningi. Funa nje izwe lodwa lithi Nkosi Jesu ba nomusa kumina sona. Yes. Yeah. Indoda lesiphambalweni yayikhuluma ngamazwi amaningi yathi Inkosi ungikhumbule. Wayazwa nje umuntu omubi. Akakhuluma ngamazwi amaningi. Akabalisa ukuthi awona Jesu ukuthi hayi akakhuluma ngamazwi amaningi. Wathi Jesu ungikhumbule. Nawo ngaba umthandazo ukuthi Inkosi Jesu. Impela ngiyazibona inhliziyo yami ayilunganga. Amen. Nabazali bami bayangazi ukuthi mina makufika mina nje awuvala icapha leminyango lena amafestela. Kodwa uJehova ngakwenzela umusa namhlanje. Amen. Yeah. Ufike ekhaya lapho uyisibusiso. Yes. Amen. Uma uthi ungena ngewindi ushintshe ungene ngomnyango. Yes. Yeah. Thixo senzele umusa ntambama. Amen. uJehova senzele umusa ntambama. Ubani uthi Nkosi yami ngiyazazi. Uthi David isono sami siphambi kwami ngezikhathi zonke. Yebo. Uthi ngihawukele Jehova ngomsa wakho. Kuba umthandazo wakho lo. Amen. Uthi Jehova ngihawukele. Inhliziyo yami ngiyayazi. Yes. Inkambo yami ngiyayazi. Impela bangathoka ukufika nokufa nginje. Hayi idlula lona ikhaya lami. Amen. Kodwa ngibonga ivangeli elifikile. Yes. Lona elazi ukubona la ngingaboni khona. Elazi ukubona la ungekho umuntu ongabona. Yeah. Wena Jehova uyabona. Jehova ngenzele umbuso. Amen. Ikumhlabela ukuthi ba esizwe kahle wathi uma babusisa bayingwa ngedlula Inkosi Jesu. Yes. Yeah. Umthandazo wakho ngawuthandaza lo. Uthi uma babusisa abanye Inkosi Jesu ungangedluli. Ungezeni mntanami? Ungezeni mawami la? Uthi Inkosi Jesu ngisize. Uma babusisa abanye ungangedluli. Amen. Uthi ngakusiza manje. Hosea chapter 6 verse 1 siyavala. The last verse. Hosea chapter 6 verse 1. Wotani asibuyele kusimakade. Amen. Sewusijabule sabatiqulu. Yes. Kodwa uyawusiphilisa. Amen. Usilimatile. Kodwa uyakuwabopha emanxeba ethu. Amen. Lalela ulimele manje. Bonke labantu kubathi uthi ngilimele. Yes. Ungilimazile umakhelwane. Uhlezi nokulimala. Yeah. But lithi izintambama. Yeah. Khona uzokulapha lokho kulimala lokho. Amen. Yebo. Khona uzokulapha lokho kulimala lokho. Yeah. 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 Musuhlala nokulimala. Ukhona umlamuleli. Amen. Uthi wozana. Yeah. Wozana. Nami intambama ngithi wozana. Amen. 83. Musuku ngedlula Jesu. Oseyo udula. La ubabusisa. Ayena musuku ngedlula. Jesu. Jesu.
usibusisa namhlanje Thixo.
Bye.
us a good heart. Give us a good heart tonight. A heart that wants to reconcile with you. A heart that wants to reconcile. Give us a good heart. Give us a better heart. Give us a better heart.